Sya thang dusmon bat sya kerdem dusmon ke jersey jong Messi hakinong Christian di football fans jong gari Egypt. Ke jingshun jong ginong Egypt ki football fans kamday tang gitu ibadon po ke stadium. Andre kene kelapau syairu wat ki fans ibadon hakte kari kata ibadon Egypt. Bat kene ke jing sngow bitar jong ginong Egypt kamtam ki football fans. Da kebaglepan pau ke jing sngosyun palat yau Messi. Kadai hadin bak Argentina kelap limno ya ke Egypt dalai la arkol ha ke jilikai ha ke round of 16. Ha ke bak Egypt kamtam ukuch la keno be direct bak Argentina kela job ya kene ke jilikai da ke ba letu. Da ke bak keno direct ru padai referee pala yarab pala Christian ya ke Argentina ban penlim ya ke Egypt. Namar haduk ka menit ke bah nyibupra ke Egypt kelatam da arkol ya ke Argentina. Henry tang hapo kat ar minit ka comeback jong Argentina ke penpai kela da laikol ya ke Egypt. Dei kene ke bala pen kendit syai ke Egypt ke bala pen longru ke jing sungai bitar haduk bakla keno padai referee bala yarap ya ke Argentina ban penlim ya ke Egypt. Henry ha ke bak Argentina kela jubab kela ya ke Egypt da ke pen ibiang ya ke bor ha kene ke jilikai ka quarter final Persia ya ke Switzerland. Namar deiru hak last minute hak extra time. Hak bak Argentina tang hak extra time kelak kerwit hadu arkol Persia ya ke Switzerland. Kumta ke jing sngow bitar ke jing shun jung ginong Egypt ya Messi kelapen iru da ke batang dusmon da ke bak kerdem dusmon ya ke jersey jung Messi. Ke jersey nembar shipau ke bau syajpong hak jilikai hak klub bat kum juru na ke bentah kari. Ke Egypt kelak kangru ya Messi ban leju kejat hak tekeri da ke jing sngow bitar halor kene ke jilikai hak round of 16 hak kene ke FIFA World Cup. Kumta kene ke jingle jong ki fans jong ki nong Christian jong Egypt ki football fans da ke batang dusmon da ke bak kedem dusmon ya ke jersey jong Messi. Kapen i penban sya ke pertai. Baka jingshun jong ki nong Egypt ya Messi ke deru syabar na ke football. Kum taru kinong Egypt kila ap kemilenti dik-dik baka Switzerland kan penlim ya ke Argentina hakan ya ke quarter final. Henry Pause ke Argentina kala penlim penban ya ke Switzerland dalai la wekol. Haka bakat ba kinong Egypt kinang tang dusmon kinang kerdem dusmon ya ke jersey jong Messi kat bak Argentina mentah kelapoi syadu ke semifinal. Bar ke jing pen absyirip jong kinong Egypt mentah kadai setat hakan kapor bak Argentina kan salimno hakan ke World Cup. Bat ke jingye kendu jong Argentina Persia ke England haka semifinal baru arteli kladai ke tim ki pajuat mana poi final napdeng jogine ki arteli ki tim ngin sapet haka jine kai haka semifinal. Kublai shibon.